ulindeleke ukuba ukhule ngo-2.3% umnotho ngonyaka ka-2028. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe wezezimali u-Enoch Godongwana ngesikhathi ethula isabelomali sika-2.67 trillion amarandi sonyaka wa-2026-2027 ePhalamende namhlanje. Intengo yephakethelo sikilidi abangama-20 kulo nyaka izobiza u-R23.58 isuka ku-R22.81. Kuthi inqawe yogwayi inyuke ngo-28 cents u-25 grams kanti ke usikilidi wona uzonyuka ngo-87 cents amagram angu-50. Ugwayi uzonyuka ngo-456 cents u-23 grams. U-340 ml wekani likabhiya noma isider uzonyuka ngo-8 cents kuthi ke u-750 ml webhodlela lewayini wona wenyuke ngo-15 cents kanti u-750 ml webhodlela logoloko uzonyuka ngo-3.20 cents. Upetrol uzonyuka ngo-9 cents ilitha likapetrol, 8 cents ilitha likadizili. Intela ekhokhwa uma wetha upetrol yona izonyuka ngozuka 5 cents kupetrol kube ngo-6 cents uma wetha udizili. Intela yesikhwama seyingozi zomgwaqo yona izonyuka ngo-7 cents ngelitha lowoyela owetha emotweni. Bendicinga ogogo ndizabanyusela kakhulu kodwa ndibanyuselanga ngohlobo bendicinga bazabanyusela ngalo kulo nyaka. Kodwa ndiyabanyusela. Lokhu kuzovumela ukwenyuka kwesibonelelo sabakhulile abanokukhubazeka abanakekelayo ngo-R80 ngombasa nonyaka okuzobeka-ke lesibonelelo ku-R2,420. Isibonelelo somakadebona bezempi sonyuka ngo-R80 sifinyelele ku-R1,300 ngomfumfu sona sinyuke ngo-R10. Isondlo sengane sinyuke ngo-R20 safinyelela ku-R580. Ukulwa nokubiwa kwegolide ngokungemthetho kanye nodlame lwamaqembu emgulukudu uhulumeni wabele i-SANDF u-R291.2 billion isuka ku-R268.2 billion wango-2025-2026. Kanti yombili imbutho owe-SANDF ne-SAPS yabelwe ibhiliyoni ngamunye. Imizamo yokuqinisa ukuphepha kwemingcele yakuleli ichatshazelwe nayo inkece eyengeziwe. Border Management Authority has been allocated an additional R990 million over the medium term to build capacity by filling 738 posts. Umnyango wemfundo eyisisekelo wabele u-22.7 billion amarandi njengoba iningi lalimali lizoya emfundweni yezinkulisa kuthi ke u-9.9 billion kweseke ukubonelelwa kwezisebenzi nokunye okudinga imali kwezemfundo. Imfundo yenkulisa yona ithole u-12.8 billion amarandi kule minyaka emithathu ezayo. Kwezempilo u-26 billion wamarandi wabelwe izifundazwe uqinisa umkhankaso wempi nesandulula ngculazi nengculazi uqobo. Well, HIV/AIDS have always been adequately funded, even though I will never say there's ever enough money. But remember that we are running the world's biggest program, and we don't want it to shake. Uhulumeni beyindawo babele u-86.9 billion wamarandi ukuze bahlinzeke abantu ngezidingo nqangi. Kanti ingqalasizinda yabelwe imali engu-1 trillion le mali izohlahlelwa kanje. U-577.4 billion uzoya ey'nkampanini zikahulumeni, u-217.8 billion uye ey'fundazweni, kuthi ke u-205.7 billion uye komasipala. Ezokuthutha amanzi namandla i-SANRAL yabelwe phakathi kuka-250 kuya ku-450 million ukulungisa imigwaqo yezwe. Kanti insiza zogesi, amanzi nenhlanzeko zabelwe u-27.7 billion wamarandi.